أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nikenin adamların ortasında en ulu, en urvatlı baylanış kılıp, halal muamele kılıp, talaktı özü en jaman görgen halal cariye kılgan Allah'a al zattın özünü layıklı maktullar olsun. Nike menin sünnetim, kim menin sünnetimde düz yürüse menden emes degen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e en ciddi, en toluk salavat durutlar olsun. Hurmatlı Müslüman tuğanlarım, bugün mana şu özünüzlerge malum bolganday nike jönünde şariat İslamiyede ne degen hükümler bolgan şu jönde söz kılmakçımız. Nike jana talak meselesi her bir kişi, üy bölü, qoğum, mamleket, bütkül insaniyet üçün en zarıl nerse ekendigin barыбыз bilemiz. Antkeni bul jaşap turgan jaşoobuzda öte zarıl bolup halal jana haramga, üy bölü kuruga, kelечек avlat, bala-çaka, perzentlerimizdin dünyoga kelişine jana alardın tarbiyasına baylanışlı negizgi mesele olması. Oşonda ele al er menen ayaldın ortalarında bir-birlerine urgan akılları, hukukları, jana mildetleri, alarga amal kılуу, üy bölөнү түзүү, başkarуу, kalaverse baktılуу kılуу menen baylanışlı mesele olması. Eğer üy bölөлөр bekem, bakuvat, baktılуу bolsa gana qoğum bekem, kuvattуу, baktılуу boluşu öz-özünün barыбызга malum. Musulmanlar kudu başka işlerge mani bergendey, üy bölö meselesine dagın koňuluna gelgen nerseni, türlü bid'at, hurafatlardı, je bolbosam adamlar tarabынан oylop tabılgan, işlep çygylgan kandaydyr bir mıyzam erejelerdi özlerine körsetme, je bolbosam joldanma dep bilip albayt. Musulmanlar üy bölөнү, nikeni dagın şariatga layık kılar. Musulmanlar bu nazik işte dagın özünün haliki Allah Taala'ga, bütkül alamdın tarbiyesi bolgan Allah Subhanahu ve Taala'nın amirine, anın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bekem keskin türde amal kılar. Antkeni arkanda üy bölö bir gana ilahi körsetmeler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik talimleri, dini diyanat, oşol artıkçılık, sulu kulk münözdün negizinde kurula turgan bekem jana baktılуу bola alat, oşonda gana. Allah Taala bardyk jaşıruun jana aşkere işlerimizni körüp turat. Jürögübüzdü, tilibizdi jana bardyk möçelerimizdi Peygamber uşunday dep dua kılgan eken, bardyk nersebizdi uyattуу tutsun, je bolbosam mындай uyattуу saktasın dep dua kılgan eken. Emi oşol duanı özlerine negiz kılıp algan adamlar gana üy bölöründe baktılуу üy bölö boladi. Muna şonday üy bölölөр gana köngülü tınç, bekem, ökümü tuğra, her türlü kelişmöçülük jana baktısızlıklardan alыс bolar. Muna şonda gana nikedin közdölgön en jogorku maksatка жетишtik. Oşol en jogorku insandagı bir bağlуулuklarga жетишtik mümkün. İnsaniyet saktalıp, anın tazalığı saktalıp kalır. Nike jana talaktın şar'i hükümleri, mına şu nersenin bardığın jakşı biliş, er menen ayal türlü kata, kelişmöçülük jana köngülsüzlüklerden saktaydı.
Nike jana talaktın şar'i hükümlerin bilmeslik bolsa, türlü baktısızlıklarga, kelişmöwçülük, uruş janjal, üy bulenin buzuluşu, baldardın sarsan boluşu, jana akırında koğumdun dağın alsızdap barışına sebep bolar. Oşon üçün dağın üy bülölük jaşoobuzdu İslam şariatının körsetmelerinin negizinde alıp barışыбыз zarıl. Bunun için bolsa İslam hükümlerini öğrenişimiz gerek. Uşul manede mana şul üy bülö kanday boluş gerek? Allah Taala üy bülönü kanday boluşka buyurgan, mana şunu jakşılap öğrenip çıkışыбыз gerek. Dünyadagi eng baktılуу jana eng үлgülü üy bülö Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üy bülösü. Jana al zattın üy bülö jönündө körsetmeleri kanday bolgonun bilip alganыбыз oň. Kelinizler, eng baktılуу avlat bolgon sahabalardın avladı kanday üy bülölük jaşоо keçirgendigin öğrenip alganыбыз bizge paydalуу. Mana şonda bardığımыздın jaşoobuzda jakşılık ayağında olsa üy bülölük baktılуулukka жетiştik nasip kılar. Nike sözdükte bayağı kotormosunda nike degen söz Kırgızçalanıp kalgan söz. Aslan Arap dilinde nikah dep aytılar. Je bolbosam aqdun nikah dep aytılar. Nike kelişimi degen. Nike degen söz koşuluş, can boluş, jakındık kılış degen manilerdi düşündürür. Şariatta olsa nike bir baylanış bolup al sebepli üzürlönüş, bir rahatlanış maksat kılınar. Başkaça aytkanda erkek kişinin nikesindeki şer'an tıyı salınmagan ayal kişiden üzür alıştık, oşol üzür alıştıktın halal boluştuğun nike de aytılar şariatta. Bu surette kebir Hanefi ulamalar tarafından aytılgan. Bundan başka surettöler dağın köp. Alardın barısın bir-birini tolturup gelir. Bir-birinden ayrımalanmaydı. Mana şu surettövde ayal sözünden ayal kişiden başka menen nike baylanıştık mümkün emes ekendigi kelip çıgar. Erkek menen, ayal menen baylanış şariatta hiç kaçan mümkün emes. Mana bugün Batış ülkelerinde mana şu üy bülö degen nerse rasvası çıkıp, buzulup, halkalanıp, baldardın kimdin balası, atası kim, apası kim ekendigi malum emes baldar payda bolup, ananı erkek menen erkek üylönüp, balаны asırap algan ahvallarını görüyoruz. Şariatımızda erkek menen ayaldın ortasındaki baylanış deyilgenden keyin, oşol ayal degen maselege itibar kılışımız gerek. Bu erkek menen ayaldın gana nikesi, je bolbosam baylanışı, anan ayaldan başka bir nerse menen bürö menen nike baylanışlık mümkün emes. Nikede şariatta tıyı salınmagan degen süйлömdön eğer etibar kılatırgan bolsok, şariat nikesin aram kılgan ayaldı nikelep bolbostuğu gelip çıkar. Tıyı salınmagan ayal menen nike kılış gerek degen söz. Butparast ayal, je bolbosam özüne mahram, jakın tuğanı, eje singisi, je bolbosam jeğeni, uşuga okşogon jakın ayallar menen nikelenip bolur. Başkaça aytkanda jakın tuğan ayal uşul katarga girer. Allah subhanahu ve taala Kur'an'da aytat: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fankihu ma taba lekum minen nisa mathna ve thulatha ve ruba' ve in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Allah Teala aytat: "Özünüzgü jakkan ayallardan 2 önügü, 3 önügü, 4 önügü nikeli var. Eğer adaletli kıla almaslıktan korksanız bürösünü alın deyip." Mana şun ayatlı bir itibar kılar. Köpçülük akırkı vaktlarda sünnet 2 ayal alış, 3 ayal alış, 4 ayal alış sünnet degenler var. Hiç kaçan sünnet emes. Peygamberimizin bardık kılgan işleri sünnet bolaverdi. Oşonun katarında bir zamanda bir kança ayallar menen yaşaganlığı bu peygamberdin peygamberliğine has bir amal. Alemi azırkı ayat olsa bu oşol
2, 3, 4 ayal alıştıkta mubah kılgan ayat. Yani mubah degeni kılsa, kılbasa, günlerde soğukta bolboy turgan nerse. Adam kursak açsa tamak yiyip, acatı kıstasa acatkanaga barat, üşüse giyim alıp giyip, oşoğun öyle amal. Bu sünnet degen söz doğru emes bolip kalat. Allah Teala bu ayet kerimede mumun musulman pendege taza jol menen nikede boluştu buyurup жатат. Uşu jerde dagы bir nesile etibar kılalı, özümüzgө jakkan ayallardan ekөө-üçөөнү de öter. Al kebirde ikinci ayalga üylөнгөн erkeklerin ayalları kelip bizge şikayet kılar. Bu soğuk bolup dep ikinci ayal aldı, anan jaşlı alıp aldı, suluğunu alıp aldı, baylı alıp aldı, tigindeyim dayı. Al şunday ile soğuk bulması gelse bir muncunu alsa bolboyt böyle, invalid katınlar da tontura, tırçılık kılalbay жаткан. Közü körde alsa bolboyt böyle, kolu şaltı alsa bolboyt böyle. Nege sulu ayal almalı deyip de. Allah Teala özün örgü jakkan ayaldan algıla. Hiçbir hayatta muncu katın algıla, kör katın algıla, butu basmagan, kolu işlemegen katın algıla degen yok. Özün örgü, köngülün örgü, tuğra gelgen ayal algıla. Bunu da ayalları etibar kalıp koşuyor. Şunu menen birge 2-3 jol bolsam 4 ayal alış üçün alardın ortalarında adiletli boluştu Allah Teala şart kılıp koyuyor. Tamam aşında, giyim gecesinde, üy yayında, şu meselelerde tündörün görüşlüksüzlükte ayrıca adiletli boluşuyor. Kim adiletli bolara bastıktan korksa, bürösünü üylenmiş gereklidir, usturup jatar. Bu nikede olgan öte güçlü tarif, güçlü çakır. Nikeleri üylerim böyle, ana adiletli bolgular, ana adiletli bolarmayım desine bürösü menen baktı bolgular. Oşanda Allah subhanahu ve teala aytat, وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Karan, birincisi özümüz üyleştikçe çakırgan bolsa, ikincisi keyin hayatta Allah Teala aytat, aralarınızda nike sizlerdi, başka ayetlerden üylen almayı üylenlerdi. Cana, kol astındaki kolu, Cevablosam kumun ayalların, oşulardın salihlerin dey, jakşıların dey. Salih degende Allah Teala buyruğunu aktargan, Allah kaytargan neslerden tiyilgan adamlar dey. Oşondoylordu nikelep, üylendirip koyurlar dey. Eğer keyi olsa Allah alar özünün fazlından bayılır. Allah Teala ötökenin cana bardık neslerini bilmiştir. Buna şu ayet-i kerimedeki Allah Teala'nın hayrusu ahini koyuyun, cana Müslüman işbaşı başkarucuları karattırlar. Alarda öz karamanlarındaki uğur kızları, kulları, cevolbosam, çorunları, jardama muhtaç, dostları, tuğanları, oşolarını nikelep üylendirip koyuşka baş olup, pul mal sarf kılıp dostlarını üylendirip koyuşka buyurup jatar. Müslüman adamdın bir gana özü nikede boluşu menen çektelip kalbay. Başka Müslüman tuğanlarındağın nikeli kılıp koyuştuk gerek eken. Kebir uçurlarda bir ahval görürüz, yani oturuzurdaran balları toplayıp oturguzu koyuyorlar adamlar. Kadınlar kılıyorlar, jat kızılı baran, oturguzu baran oynayacaksa, oşondur. Ama oşon neresi sünnet, oturguzu koyuş sünnet. Oşon balara, çoğuyu baları jakta oturguzu koyuş. Buyruğu Kur'an'da buyruğu gelegen emez. Oturguzulmagan Allah'ta oturguzul koysana sol oturulu degen ayet yok. Buyruğu Kur'an'da mine geliptir. Üyleri almay jürgen tuğanını, üyleri almay jürgen dostluğu, üyleri almay jürgen hizmetlerini, üyleri almay turmuşka çıkıp kızıl ilerlay jürgen dostluğu, oşamda turmuşka çıkanamay jatkan hizmetlerini, kulunu, kumunu. Üyleri almay jatkan tuğanını üylendirip koy degen ayet geliptir. Üylendirip koyuyorsan. Buna şu soğuttuğura, kaydalığa düştü. Oşo sebepten Müslümanların üybülösüz sürgün erkek jana ayallara nikeli boluşun tarif kılınan, oşolarga nikelep üylendirip koygular dep buyuruyor. Şu sebepte olar uğur kızların, jakın adamların üylep jaylap koyuş üçün bütün mümkünçülüklerin işe salacak. Jana ayalında şu sebepten Müslümanlar ardayıp nike işinde kıyılanıp kalgan
dinideki tuğranlarına çartamı yaşadı. Ayet-i Kerime'de kul jana şuurlarına, janagı kun ayallarına da mümkele koyu jönünde söz ketip atkanlığı özgüçe yetip atat alına turgan nerse. Kul jana kun ayallar adam orduna körülböy turgan bir doğurda Kur'an-ı Kerim'de alarga üylü, jaylı kılıp koyuş jönünde musulmanlarga buyruk berişi İslam dininin ar taraftan kul jana kunдөrdün janın alışka, oşolardın tarabын alışka hareket kılgandığını gösteriyor. Nike meselesi öte nazik mesele olup bu ayet-i kerimede kedey kembagal bolu, kambagaldıktın, jokçuluktun sebebinin үйlenbey жүрgöndөрgө karatılgan dagın bir mesele var. Kedeylikten, nikeden kaçışka sebep bolgoçluğu dagın özgöçö belgilenген. Men kambagalmın, bagalbayмын деп үйленбей koyuşluk durus emeski. Antkeni mundan kebir adamdardın kolu kıska, kıskalığın şultoğu kılıp nikeni artka sürüşü musulmançılık adetlerine tuğra gelmeydi. Gelin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم Warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatlı cemaat. Bütkül alamlarını yaratkan Allah Teala'ga çeksiz maktullar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, cenab-ı dualar bolgun olsun. Tasıllar, telefonda götürüңүздөр. Özü жарым saat убактыбыз бар. Көңүл буруп турсаңыздар, пайдалуураак сөздөргө, сооктуу сөздөргө ээ болосуздар иншалла. Биз бүгүн кимге таандыкпыз? Ушул нерсеге жакшылап көңүл буруш бұл учурдун талабы болду тасыда. Араб жарым аралында 360 бутту коюп, Үммүл Кура деген чакан кыштакта аз гана эл 360га бөлүнүп 360 butqa sığınıp, kızların ömrüne karaganda özünün nefsisin jogorı koyup, tiriyley kızların gömüp kalgan uçurda Allah Teala'm İslam dinin bizge jönöttü. İslam dini bu tınççılık din. İslam tınççılık, din bu yol. Bu yol bizde kayda alıp baradi. Yolдун негизги максаты жана пайдасы эмне? Бул İslam тынччылык жолу бизди Алла Тааланын алдына бейишке алып барат. Мунун пайдасы бул дүйнөдөгү жашообузду бактылуу жана берекелүү, барзак жашоосун рахаттуу,
ahiret жашоосун бейиштик кылыш үчүн бизге кызмат кылат. Мына ушул жолдо кантип жүрүш керек эрежесин Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу сахабалар, сахабалардан табииндер, табииндерден таба табииндер, андан кийин муштахид алымдарыбыз бизге жеткизди. Муштахид алымдарыбыз биз миң эмес, миллион жолу имам Азам мазхабы деп, Абу Ханифа мазхабы деп устаздарыбыздын, алымдарыбыздын тилдери теширип кетти ушу ысымды кайталай берип. Себеби бул ысым Аллах Таала бизге берген жол эрежесин көрсөткөн. Мухаммадтын үммөтү бул дүйнөдөн адашпай, бактылуу жашап, ахиретке, бейишке кыйналбай барсын деп, ушул жолду бизге тартуулаган туугандар. Исламдагы эң негизги бардыгыбыздын башыбызды бириктирип аткара турган эң алгачкы амал бул фарз туугандар. Кээ бир инсандар фарзды толук карманып, ошол нерсеге амал кылышат. Булар момун мусулмандар. Кээ бир инсандар фарздын фарз экенин билет, бирок аткарбайт. Булар фасык мусулмандар. Кээ бирлер анын фарз экенин билет, бирок бул нерсени инкар кылат. 5 убакыт намаз фарз десең, ай эми убакыт сааты келгенде окуйбуз, жүрөгүң таза дейт. Кимде ким фарзды инкар кыла турган болсо, ыймандан ажырап калыш коркунучу бар туугандар. Мына ошол Алла Таала бүгүнкү күндө фарз деп берген амалдарыбыз жогоруда айтып кеткендей, бул 5 убакыт намаз. Эң биринчиси 5 убакыт намаз туугандар. Фарзды кээ бир учурда китептерде окусак, шарт деп айтылган жерлери бар, рукун деп айтылган жерлери бар. Бирок ушунун дагы айырмасына жетип алыштык үчүн бүгүн биз бир аз токтолуп кетели. Шарт деген бул ибадаттын сыртында боло турган амал. Азыр жума намазга даярданып келдик. Бардыгыбыз дарат алып, дарат менен келдик. Дарат намаздын ичиндеги ибадат болгондуктан, мына бул шарт туугандар. Ал эми рукун бул ибадаттын намаздын ичиндеги фарздар бул рукун деп аталат. Мисалы үчүн кыям фарз, бул рукун намаздын ичиндеги. Руку фарз, бул дагы рукун намаздын ичинде. Сажда фарз, бул дагы намаздын ичинде. Ошондой эле шарт менен рукунду дагы ажыратуу маселелери бар. Шарт бул бир амалдын башынан аягына чейин аткарылышы, бузулбай аткарылышы, бул шарт. Буга мисалы үчүн дагы деле намаздагы даратка кайтабыз. Намаз окуп бүткөнгө чейин сиздин даратыңыз сынбай туруш керек. Эгерде даратыңыз сындан секинип, намаз бузулат. Биз кыбланы карап турушубуз керек. Эгерде кыбланы карабай, шуттарды, патологдорду түндүк түштүккө көзүбүз кете турган болсо, намаз бузулат. Демек, намаздын башынан аягына чейин даратта туруш бул шарт экен. Намаздын башынан аягына чейин
bir жерде ошо кыбланы жүздөнүп турушубуз бул дагы шарт экен тууган. Ал эми рукун өзүнүн убактысы менен. Кыям рукун, кыраат рукун, кыямда туруп, кыраат кылып, рукуга кете турган болсок, демек бул бирден экинчи амал өтүп кеттик. Бул ошол рукун болуп калат тууган. Бүгүнкү учурда мына ушул нерселерге аябай көңүл бурушубуз керек тууган. Ушул ислам динин, ислам жолун бузбастан бекем карманып бара турган болсок, бүгүн алдыга максат кылып коюп, мен элге караганда жакшыраак жашашым керек, элге караганда жок дегенде ушу элдин катарында жашашым керек деп дүйнөнү кезип ырыскы издеп жүргөндөр, эгерде биз исламдан алыстап кете турган болсок, алдыга койгон максатка жетпей калабыз асында. Себеби мүлктүн, байлыктын, казынанын эгеси бул Алла Таала. Алла Таала рызык эшигин ачпасаң, мадинектен айга чыгып алып соода кылсаң дагы байбайсың. Кылган эмгек менен ибадатың экөө бирдей кетиш керек. Кичине жакшылык болдубу, шүкүр кылыш керек. Кичине сыноо болдубу, сабыр кылыш керек. Кичине бирөө капа кылдыбы, кечиримдүү болуш керек. Алхамдулилlah, бүгүнкү күндө канчалаган биздин замандаш бир туугандарыбыз убагында иштешет, убагында ибадат кылышат, умрага барсаң маза кылып, ошол розолордо умрада жүргөн болот. А бул жака келип карасаң, жакшы жашагандардын катарында ошол инсандар болот. Ошондуктан бир жакшы сөз бар. Эгерде балаң кичинекей кезинде балаңа Аллах тууралуу айтпасаң, балаң чоңойгондон кийин Аллахка балаң тууралуу айтып каласың. Сөздүн маанисин түшүндүңүздөрбү? Балам, бизди жараткан Алла Таала, ал жалгыз. Ал дайым карап турат. Камера сени кичине мындай болсо ала албай калышы мүмкүн. Бирок Алла Тааланын периштелери секунд жаңылбайт, амандеттерге баарын жазып карап турат балам. Көрбөйт деп ушак сүйлөбө. Көрбөй калды деп уурлук кылба. Эртең сен 12-ге чыгасың, балакат жашына жетесиң. 5 убакыт намаз сен үчүн фарз балам деп Алла Таала тууралуу балаңа сүйлөсөңөр, эртең Кудай кааласа Аллахтын алдында шүкүр кылгандан башка сөз айтпайсың. А эгерде бүгүн тиричилик менен убара болуп жүрүп, багып аткан букаң менен бирдей балаңды баккан болсоң, Аллахым, сен мага бала эмес бала берген турбайсыңбы деп өмүрүң өткөнчө Аллах менен балаң тууралуу сүйлөшүп калышың эч керек эмес. Алла Таалам бардыгыбыздын балдарга ыйман берсин туугандар. Биз жаш кезибизде кандай менет кылсак, чоңойгондо Алла Таалам дал ошондой бизге дөөлөт берсин. Ошол сыяктуу урматтуу имамдар, урматтуу жалпы мусулмандар, биз азыр мына 2 жыйналыштан келдик. Бул жыйналышта президентибиз Садыр Нуркожоевичтин берген тапшырмасынын негизинде эли журтубуздун тынччылыгы, аманчылыгы үчүн жолдогу жол эрежеси, жол маданиятын бардыгыбыз сакташ бизге милдет болду туугандар. Истеп деген бир машина келди Кыргызстанга. Истеп деген машинаны таксиге чыгарышып, биздин эли журтубузду жамаат менен алып кетти туугандар. Пандемияда дагы, уруш согушта дагы анчалык адам өлгөн эмес эле. Ондоп адамдарыбыз кетти. Эми 5 убак намазда ислам дининде кандай биз жол эрежесин сактаган болсок шарият менен, эми машина айдаган кезде дагы бири-бирибизди урматтап сыйлашты, жол маданиятын сактай билелик туугандар. Азыр мына айтылды, ар бир гайга көкүрөгүнө камера тагылат. Ошол гайнын дагы, айдоочунун дагы амалын, сүйлөгөн сөзүн бардыгын тартып турат. Ал өчпөйт,
Анын үстүнөн республикадагы, жогору жактагы көзөмөлдөгөндөр бардык сөзүн, кылган амалын угуп турат. Эми ага ака кое берчи, кечирип кой мени тигиндей мындай деп 5-10 тыйын бере албайсың. Ал сени кой бере албайт. Ошондуктан келечегини таксактап, абайлап жүрөйлүк. Бул биздин келечегибиз, бул биздин мамлекеттин өрүлүсүнө кошулган салымыбыз. Эң негизгиси мусулмандардын адеп, акылак, кол мүнөзүнүн көрсөтө турган убагы келди туугандар. Мына азыр келсем жерде 5-6 бала бир гайы үндөрү бүтүп калганча кыйкырып атат. Буларды кыйкыртып эмне кылабыз? Өзүбүз эле билебиз атасыздар. Ушу бирөөгө мишайт этпейлик деп бир ыңгайлуу жерге машинаны токтотуп келсек болот туугандар. Ошого Кудай кааласа мындан ары кайсыл жерде жүргөйлүк, эрежени так сактайлык. Эрежеге Кудай кааласа так болсок, өмүрүбүз сак болот, ишибизде ийгилик, үй бүлөгөн жерде тынччылык, жума мубарак болсун, жума намазыбызды Аллахым өз дергейине кабыл кылсын. Амин. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк. Аллах таалам Оминде турган жамаатыбыздын көздөгөн максаты деген тилек кылган ниеттерине жеткизген. Ооруларга Аллах таалам дактарына өзүң шифа бергенин, сафарда жүргөн бир туугандарыбыз бар, сафарларын бейкатар кылгынын. Аллах таалам жаңы иш баштаган жана иштеп жаткан ишкерлерибиз бар. Жаңы баштагандардын иштерине береке, иштеп жаткандарды Аллах таалам көздөгөн максаты деген тилек кылган ниеттерге жеткирсин. Эң негизгиси аалам тынч болсун, мамлекетибиз аман болсун. Аллах таалам ислам динине рываж бергенин, момун мусулмандарды өз панахинде сактагын. Бүгүн ушу жамаатыбыздын Омин деп кандай максатта дуа кылган болсо, ушул дуалар мустажаб болсун я Раббим. Намаздарыбыз кабыл болсун. Бул дүйнөбүз берекелүү, бактылуу, барзак жашообуз рахаттуу, ахиретибиз дейиш болушту Аллахым өзүң насип эт. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.